pe nyanyu kakala Pasteur nufialaga point Kumuyi nenema mi apwasi pe na yama maha minabe juko sikeye jujoto no globe amen wetroya nane da aje gome nusike mi ma nglobe akpo gome jeje yeye le agbesi agbeme le Yesu ponkwaji abe ale sike mi ape juko Pasteur glene eyo blon globena nukunu manya lewo ave mela eye nukunu joacho la va aswa messi le tepesia le Yesu benkwaji eye mihlanu deka everton eye wu esiala miaede juko siko le miakpon le juju jijipe mokpo nuoji la le juko sia juko sike le Nigeria le Africa le America le tepesia tepela nukunu ajireji eye wetroya la sike nye gome jeji ala meje ma wori kakplemi eye wetroya la va gbesi agbe eye le nkeke sia nkeke eye amesia mesike nye hono o pleva tepesia le tepesia tepela maula awo jutopo nane le jinu yame le Yesu benko me MAWU adoli ya yira kore mia de metode sia de pa gbeji le Yesu pen ko mina mia do gbeda fofo le Yesu pen ko sese maji mie bia be de wonu se pla mesike ne nyefia mesia me o mawi ke honana me de na me you adore toi kame apeto me do gbeda ma mesia me amade kento ma dogole me o ya khonukunu cho gbawo le Yesu pen come efe ya anye nukunu be fe anye jesio be fe anye fe ke me MAWU akasimi je gomo fiensia na mesia me le Yesu pen come moga mi dakpe na be eva me vo cho dasedi de nume na mesia me le Yesu pen kwaji ye mi dogbeda le MAWU yirao no bi bobo nanyi fa nyagbo ba Isaiah pagbale tabla vovo de ke Isaiah ta Gbanto pipi enyin liya ebe mi va yo wa be nenye be ele chaka me enu totonao enu megalete tututu la gbome o MAWU be de yenya nu yo metom nele ebe yenya nu yikele jojomre ji o yejibe ya pere nchi o be gameya gapopo ya be mia onuka mia kata mia troponu de ju ebe mi va ne mia atroponu de ju MAWU so katantola MAWU gan Michael jifo yike tonye nu sen o katan la ele yo be va na ne mia dron bonu nyemenya nu kata MAWU nu so katatola be mi va nya dron bonu de ju o medibe ma ade gomena mi ne ma nya se gomenure MAWU be de nya nye wo me wo be na nu agbe menye be na ku o me wo be na adimiao na adimi eyata yeji globe yawa megbeto
esike wa megbetoa amegbeto de siade nutuo nyonuo wa no abe eyene elabe jipu adolele mele eya ta megbeto ha yo wea dolele meru anu e ba gbeme o jipola nu kaka kle bebe sese mele o nenema pepepe wa megbeto ha ma be le anyigbaji ha wa no abe mia o kene anyigbaji na no abe jifo ba gba de ka ene eye jiglobe dolele kakara anyigbaji mi kpo fukpepo la pisia pia ma le yo ma zombede no vinye va nyenu wo va nu kajimnele va maglo nu sike jimelena na nyatomato de sia de la nyigbaji me kwese be fiensia ne va ma ugbo e ba peto pomda ponu ye metomnele da de eyenyi wo lolonu awode MAWU dolele ya menye wo lolonu na mode eye chakachaka metomele ya mechogbo be amade ano susu dembede de majo wudo kwinye ya MAWU be de yemedo nenema ye do be na kpochicho hallelujah ye do be na kpokoko zaya ne tro de MAWU yanchia MAWU ya ikele yo be va nya drop ponuda ebede nenye be nya pe nouveau oda bien abenuka adabe eneha ya nabe wafu abalenfu ene saya maula lechina okenkem eye ade awiboma awfodi ma numa yike webe efobubu lechio apetobe le fiensia nenye be nouveau oga bien abenya gadiene ha ebede ne ega bien le gbegbe na mo le kpo no cha adi hanya madedao oza javel madedao oza anyigbaji pe adio katakakaka o wo kekeke matema deda ha ola hebe yeah ne vai boa ya de lekepe ekpochochoajo ela be maunse katatoa ya igboa otemu anu kata hallelujah ade fobubu katanjo ade chakachaka o plenu yo kata yele teoda be alo tutu be na be ade kave na kuwa maula kono samele yesu pen come eye jiglobe nenye be obia be adabe ne ha maunso katatola bede ne atem vako nyachie ya eye nye pepe be nyachi ebe va ebe dafo na va ebe nanyidi amade ha totora fi bobo ebe va azo ke asego mebe menye be ne ma nanyile tolele nyagbo awo menene mayo ema mangba tencho dolele ya pe mesaya mo le yesu pen comme be afi famille ya ka kotona fi fafaji ma be awola ebe de vala ne ya tutu da chiamnao ya tutu pepeseseo nu kakao nu yo katanyi pepesese metomnele ya ebe va ya petola be ne va MAWU ya la afikeme o han la afikeme da ebe va maten nanya be igbanode aw ebe va edon yesu ni janu ke yesu gloa yesu va ne yesu poto chijifo juame anyene mi ma pe ore anyene ma va mi akpo vo yesu dafo edafo va eva be ya konami ya deo tatawe o vado bona be amen le radio agbo nouveau ota de wo dolele ota de wo bebesese ota nu pen ike menele lade yeta yesu avado ebe va mi atropo nu matema de nu pen wa ojo sayame matem ade vlodo to yo 400 men nu pen yo katamenele ya mado katajo ebe ke wo ya elebe na wo nane nu ka olebe na o ebe melela la fa wa gbe vako ebe na mi atropo no ema enye MAWU va le pepe wom na megbeto be mi va gbonye ne va gbonye la nu sita ema plekeme
le dzɔ ɖe dziwoa ase gɔme nenye be mieto gbe ɖa vɔ nenye be meɖe gɔme na wo vɔa ne meɖe wo nɔnɔmea fia wo vɔa hafi miadzo le teƒe ya zã yamea Mawu ahe tɔtrɔ ba gbewo me mebe ɖe aƒetɔ la aɖe nu vɔ kple fɔ bubuwo katã ɖa le nyaƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye dzi ebe woafu abe nuka detsifu ene woafu abe detsifu ene egɔme nye be ɖiƒoƒo aɖeke ŋutɔ maganɔ agbewo me tso zã ya me dzi gbɔna radze gbɔ be amen mebe ɖe ɖiƒoƒo aɖeke magalé ɖe ŋuti o elabena ne va Yesu gbɔa ye a Yesu hã ɖe nuwo gɔme na o be yetsɔ ɖo ŋuti va na woa eɖe fia be xaxawoa kpɔ ɖo ŋuti mebe nye xaxawoa ɖo ŋuti la va na wo nuvɔ be nya evɔ dɔléle be nya kpa gblɔe ma se gblɔ bena ɖe tsakatsaka be nya evɔ xaxa yiwo katã me to me lea o nu ka hã wovɔ eye ne egblɔ be nu tsikɔ na mu la nu tsikɔ aƒetɔ la ɖe nu tsikɔ na mu ɖa le me o anɔ nu se yeye ana atrɔ gbugbɔwɔ yeye eye ɖeɖe age ɖe wòagbe me zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me zã ya be Mawu nya yi ke miasea yenye kpekpe gã la tso nukunu Mawu gã la gbɔ kpekpe gã la tso nukunu Mawu la gbɔ nua me tɔ ye ma tsɔ fia mi nu gbãtɔ yenye nɔnɔmea nɔnɔme ka me mie le fifia o fika ne le fifia o ne yi dɔkita gbɔ ne be awo dɔkita ye me lãme le gblẽm la dɔkita me dza tsi te kɔa atsɔ atike kui be xɔnu makpɔ awo ela dzi be yakpɔ be nɔnɔme ka me ne le o edɔ ka lém ne le o leke nua le ɖo egbɔna nyame ku ge kple o akpɔ wo nɔnɔmea ta hafi wòaŋlɔ atike na woa akpɔ nɔnɔmea nu velia yɔyɔa gbã míaƒe nɔnɔme velia yɔyɔ si wotsɔ le mía yɔm be ɖe dzi mele dzɔ ma be aƒetɔ la va be ele kpewo mea ele ʋɔtrɔ ƒom eye aƒetɔ ŋutɔ va Mawu ŋutɔ va meke nya mi tsã hafi ne miava anye be kaxae ma ɖe Mawu ya le mía yɔm xoxoxoxo meka nɔnɔme ke me ne le o ele yɔwòm eye nu tɔ̃lia yi míakpɔa yenye tɔtrɔ kple ɖe Mawu ŋuti kpakple dɔyɔyɔ nu sia nu yi ke hiã be Mawu na kasi nu sia nu yi ke hiã tɔtrɔ nu sia nu yi ke hiã na dɔdɔɖo le woagbe me la aƒetɔ la wɔe zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me akpa gbãtɔa míatsɔe yenye amegbetɔ ƒe nɔnɔme yi gbegblẽ yi ke me wole le kekea me nɔnɔme yi ke me míele fifia ya tso eyime ke Adam kple Hawa woge dze nu vɔ me la wokplɔ keke blibo la katã kple wo megbeviwo katã tsɔ da ɖe nɔnɔme dziŋɔ ya me mikpɔ ɖa mikpɔ ale ke míele fukpekpe ƒe nɔnɔme kple gbegblẽ kple mavɔ ƒe nɔnɔme ɖa eye avelia anye amenuveve ƒe yɔyɔ Mawu le mía yɔm kple amenuveve medzi be míaku tsi míaƒe nu vɔ me o míaƒe nu vɔwo wɔe be míeva ge dze nu vɔ ƒe vudo gã ma me eye ebe wo katã wɔ nu vɔ eye mɔmeti kɔkɔea vudo ye wɔe be míetsi vudoa me le ɖoaya le ƒo dablibe le ƒo dagbadagba míagã míanɔ agbea nu vɔ be vudoa mea nenema míele ema vɔ ebibila be ame sia ame yi ke axɔ yama dzi sea me zã yame ale ɖo to ma ebe ame sia ame si ke axɔ yama dzi se la matsrɔ̃ o ke boŋ akpɔ agbe mavɔ agbe mavɔ ma la su asi wo zã yame eya ta akpa velia yɔyɔ amenuveve tɔe be miava nukunu Mawu la gbɔ yɔyɔ nukunu tɔe be va amenuveve Mawu la gbɔ eye ame sia ame ate ma va elabena nukunuwo li xexlẽme mele nuwo nukunuwo li
o sokpo ale gbegbe ame sia ame atema kpo etosi nu le me Mawu pe mlekpokpo ekeke o akpene mo bo hane gbona mele kpo be egbona jijo ma koge ezayame ne papeto la gbo eye avenuo eye nukunu achole wa gbeme tanu eveli etonli amia gbo yenye jimetotro baple doyoyo sikemia kho jomia de la gbo edefia be Nyaben chila lame legble nyaben china jedo eye ehiana mauba sikaka ehiabe mikwa yewebe amegbeto be susu achaka yebe chapo he yeba bo yeba likleto he enu kata ochaka tagba mihiana totro de mawunchi eye maula dagbele mianchi eye miakpobe gbogbo fo gadomoa o pasala megbeto do ele kwaba me adawla fugbenene saya me maula nana fo susu wo ametible boakata chapo bakple pepo kata matema nanyo matema nanyi ha lekena odwazo saya apetola la de kakamo katanda la gbome kenkekeke le yesu pen comme ta nyabe luvon gbogbo le luvon kata hiana totro mau la kasimi novi gado moa ananyi de kada tiano lolo le monao manyanu itayo ha gado moa le chaka me e gado moa ne abo majo drekame vide ma drekame vide wo kakaka eglo e gado me fi kwa abo am chakata a tizizi me luvo hale dole mema e yokata apetola adewojo de ka zayame le yesu pen comme anabe wo gbogbo wo luvon ple wa mechibli boakata wo gbogbo yike e chakale mo gado moa abe le kobe nane le lamenao ye le pache de Dieu ye le zion de to ye dona noanao ye donao ina fo nenyebe wo gbogbo ele kobe nane le zi de toa e nanu yo ne nya never do ejia na nglobe no kekekekeke eye ele kobe gbogbo ha ele tole mema saya me apetola kasi o gbogbo hanchi le yesu pen comme malanye amechibli boakata luvon gbogbo plenchi na kata akpo totro saya ma pina jo de radio agboa totro de la gede wagbeme totro de la gede wagbeme e nu sia nu ken chaka nu mokata na dasio de la peto agbo saya ye totro gade gegede wagbeme le yesu pen comme oh totro nchikokwetoe bakle alesike maule asi kagemi nya poto troblebo nya va Gbanto aji ikenye nono me yikeme amegbeto fu me kata le nubla nuit bakle vlodoa meme nya se gome be mawu me womi ayike mawu womi le gome jejamela ma le womi o menya lekiae mia mawa womi yao menya lekiae nya pe mawa do mi yao pour mi akpobe mi va kede me ikeme tolele nouveau kle tole fika nou kata chova ele be mi agogo bibla ne mi ase gome menya lekia ma udo mi va keke ame o ikeke me va do pakle nouveau le anyigba dia pi mi va e tosisio la anyigba dia pi mi va e ike mi va le ko mi va geje to ame geje difofo nous vlo nous vondi au kata le konumo o le mi bliba o kode mi anti gbade mi anti kekekeke non ya pe nono mi ayima ye webe nu yo mi le fifia mi le wo sa mo nglo la gblombe nu vonye danye fonye fudo eye vodata me danye fo ebe vodata me danye jimle nu vo me o fo ebe fudo nu vo me o jile e ya ta yo le chichim ha
elle nous a benom le nouveau ame nenema nouveau dje gomema Esaïe pas balé ta Gbanto pepe nelia Esaïe pas balé ta Gbanto pepe nelia ebe baba na anyigbaji no lao juko si ji fodidi likodo ebe juko pike la benom le nouveau men eye di globena vigbe blanc ekpeya ne afu ejivia na avuvi ululio la wa avu ko jigo hogbona anonu nu nyonu wom anonu wom ano wowom aba avu kene ta avu wonu nto ewona avuvio ha ano wowom pasa odo nene mai ma globena ebe evi duko si o di alebe vodalao pe bio di gbegbleo de fiambe wo di lao adankple hawa o ha onye nouveau la o geje nouveau me o trozo ameyo gble le mau pe nkume iwebe amegbeto de siade pe nonome gble mi gble kekekeke e amenyua de keme na nyikpo amegbeto kata wona nu flow yakata miabe nyagboglo onye nyagboglo bada o amegbeto pe jojo meya nouveau nya de gomekobe nye satana pe jojo me la megbeto me eye imi va keke ya me nu ke mi va kpole keke me o mi va togo gbegble mi va togo dipopo mi va togo agbevlo ye nu mo kata gede nya pe den nya pe nu wona nya pa gbe nonome ebe o eduko ebe vigbe gble o ebe o amiamesio wa enu gbegble o menyebe mi va trozu nu gbegble de kolo mi va trozu nu gbegble fia la o nyawe no fia nu gbegble o ameo eye ale ke de via o le kpo to wo no o me trochi me o me jesi yesua o eye agbe ha me trona o wa tokplo no be nu fofofo le yo puna mpopo bada enya trama o kata amake le nu mena de via o agbe mai gede de via o me agbe no ma e fande de via o me zireka enu yo ye amechichia o amega de dia o no womla ye ke de via o asro le wowom tamesiame amegbeto de siade agbe ya emie no na ya nu ya emie de na fia na ya elabena nous vont pe jojomea ele kakamia pe jimeke Biblia yi globe wo gble Yehowa di ne amea le mau gbo matema gble mau dadi o ebena mare le Kristo mela etrosu nu ona yeye nu koko tonu bayi kwara nu kata trosu yeye tamesiame yike trosu amegbegbele la edefia ba mema egble mau dadi amesiame yike le nouveau omla mau ya amenyi onye mau me wo nu bada azon Biblia globe o aglobe be agbe azon Biblia le miasi menye Biblia no asinye be nyayo mi le gbon nuka mi gble maudi paple eden be nya gbon mi le kenke le miasi o agbe nono kele miame o edanye am de vio amega de dio eda de a church o me da de a church o eda ina haya de kemo me haya de kemo agbe bada nono yo kata egede miame eye na pa made le odo le do pede eye afikade eye ne o biebede nu kata o de ke ha la o be ya me ja fi ha ba kotamo eye wa choka ma cho de go me va no yo be bie me nko la yo Kristo top nko de fia koko be nous vont les chimene nous vont les pas gbeme eye eya menye chochi ba nya gblomie o jojome aye agbe nono aye nous vont aye gbegblema aye yeke la megbe top chime eya ta feto le gbogblombe eya amegbeto pe nyaaya amegbeto nu ye la amegbeto po me atrome ya eya le mi akplom le joma vo me yime va neva
eya ŋutɔ ahe tɔtrɔ va gbewo me Mawu atrɔ wo nɔnɔme atrɔ nutsinya agbewo la klẽ anɔ ploploplo gblɔna be amen eye nu baɖabaɖa yiwo katã ne srɔ̃ le wɔ ma aƒetɔ la klɔ katã ɖa atutu katã le ŋuti o ebena elabena womede bobo Israel ƒe kɔkɔetɔ la nu o ke wotrɔ megbe de ebe ne le nu vɔ̃ wɔm eɖanye viwo eɖanye gãwo eɖanye ekɔame miɔne le wo dukɔame katã le wɔe le wo eɖanye ewɔne gaglagbewo ewɔne le bebemewo ebe ɖe amewo katã wogblẽ ebe wo katã nye nu vɔ̃ wɔla eye wonye nu vɔ̃ wɔla ebena woawoe le dɔmedzoe dom na Israel ƒe ame kɔkɔetɔ la nu gake Mawu nye nublanuikpɔla eye wogakpɔtɔ be va menye be nye ame gbegblẽ gake va menye be nye vi gblẽ kuwo gake va menye nublanuikpɔla menye be fɔbubu le dzi o gake nyemedi be natsrɔ̃ o nyemedi be nanɔ edzi nenema kakaka yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me matrɔ wo nɔnɔme ebe wo te ɖe megbe wotrɔ megbe de mɔ vovovowo li ya ame geɖewo de amegbe tso na Mawu gbɔ wogena ɖe eve me yiwo womeganya le yi ke yewoawɔ adogo le me o eye susu meganɔna wo si nyuie be ɖe fi míele ya gbegblẽ me míegedze lo míegedze eve me lo alo womenya be ɖe eve ma le ŋkɔ nam ne megedze mea maku wo lo eye wole woƒe mɔwo dzi le tso aseye le kpɔ dzidzɔ le ɖuwoe va se ɖe esime ke wova ge na gbegblẽ me gake zã ya mea kɔkɔ le vana o ebe kpekpe 11 ele na mi le nya kpekpe 11 me bena ebe mi le tsi mi kɔ mia ɖokui nu ebe ɖe mi le tsi la miama ɖewo gblɔna be ebe ma va enye ya mietɔ me va kpekpe 11 la ebe ɖe hafi wayi dzi kpekpe 8 ebe ne gbɔna ɖe ebe ɖe obe efia nɔ Yosef yɔm enɔ gaxɔme lo yina be eɖɔli yeƒe awuwo afi ayi fia gbɔ ta wo hã ne gbɔna Mawua gbɔa ebe egbɔna fiawo dzi fia ƒe fiasa me egbɔna aƒetɔ dzi aƒetɔ ƒe fiasa me ebe mi le tsi mi kɔ mia ɖokui nu mi ɖe miaƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔwo ɖa le ŋkunye me mi dzudzɔ nu baɖa wɔwɔ eye menye be ava tɔtre mɔ me ŋkume Mawu woe be meva ɖo nye ya Mawu meva ɖo awo la me ebe eva gake ne gbɔna Mawu be nyawoe ɖo menye yɔ be ne va matso nu vɔ̃ ke o Mawu nu nyuie le agbewo me eye nu baɖabaɖa yiwo katã ne wɔna tsã megalɔwo va kɔ ɖe gbɔnye le afi ya o vɔ ne gbɔna ɖe le tsi egbe ya eye miakɔ mia ɖokui nu ebena mi ɖe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ɖa le ŋkunye me mi dzudzɔ nu baɖa wɔwɔ mate kpɔta nɔ nu baɖabaɖa wɔwɔ dzi nu baɖa nu gbegblẽ wɔwɔ dzi abe Mawu meva le Mawu tsɔna nu vɔ kena mlanyikpɔla nenye me nenema ye o kpekpe 11 ebe ɖe mi srɔ̃ nu nyui wɔwɔ mi ɖe asi le nu baɖawo ŋuti mi srɔ̃ nu nyui wɔwɔ mi ɖe asi nuƒoƒo baɖabaɖawo da ɖi eye miasrɔ̃ nuƒoƒo nyuiwo eye alakpadada kple agbevlo yiwo katã ye mi nɔna tsã miaɖe asi le wo ŋuti ebe mi srɔ̃ nu nyui wɔwɔ mi dzi dzɔdzɔe nyenye yo memɔ mi ɖɔ ame siwo te ɖe anyi la ɖo eye miaʋli tsyɔ̃eviwo ta kpekpe 8 gblɔ be mi va ne miakpɔ mia dome nyawo gbɔ ne miaƒe nu vɔ̃wo biã abe nyagadzi ene hã woafu abe sino ene ne woɖa biã abe ne wobiã abe nyagadzi ene hã woazɔ abe alẽfu ene Romatɔ ƒe agbalẽ ta gbãtɔ Romatɔ ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpekpe 29 Romatɔ ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpekpe 29 ebena esi kpekpe 29
ebe gaula esi o me susu be yo hia be yo alesi jeje mawu me de asi ota oji be ava mawu agbo yake mawu nu ke la sina o nu ma maji afaka ka be nu maya dasi dadi tron mawu mane dona de cho dadi secte mai ke mawu na la si o le ngome ya de cho dadi eye abe mawu ne ma dasi nu mo kata no apia tro jime ya mawu do hia nya matma va kama o mawu de fia me kosogbo alo me to gba bo ya ma no aba me mawu ne o mawu ne yira o le sa ya me for ma bibla bena ameyawa ebedi gaula esi wo susu be yo me hia mawu la mawu de asi le wo pe susu nu na bome chichi epe na made o dasi le nchi o ele mo bada mo chochro mo be dasi le nu manchi la cho ya cho dadi la cho nu ma fu gbela ame be gbere megbe nyamawe nyama dasi oye o kotoleji le be tam sesiaji a be to gbera be wo ya e ya majore ji o be mawu mana be nyama tramo la eye mawu ma dasi le mianchi o le yesu pen comme be mawu dasi le wo pe susu onu na bo mechichi be wa wonu sikeme le be wa wo be kibla tovo velia la tovo velia be to gbo be onya nu le mawu pe sede de jojola nu be amesi o wa nenenu sia o togbe o je na ku han la wo me ya nu sia wo woji dede koro ke bom o da si o dana si de amesi o wone la ha ji amado ya honlo yike o je a yenye ameyo bana ponamo yebe honlo ko jena nyamado milea ahanumu no pe ha komidena ameyo amu hakaka geje kotame yebe hayo dona amado honlo yo jena enya ameyo won anakpe bada we amano nenema ebe da mesio to gbobe wonya ma opese de jojo la nube amesio wa nenem sia o togbela jena ku ha o ga dena moji o dena mo dana sire nu sika me o na laji nya bia senyibe de mokpokpo de galea lo wo yo kata vode mon de galea mon de galea kokolina me sia me banambe amen akpa velia ne maunya yenye amenu pepepe yoyo be mi va nukunu maula gbo nukunu gangao ekpe mawa bo saulo da amema yike saulo yike onanuka blambusunya dona vlo Christoa et que Christ dogoya pas les keye pas be 3 faut dire egbe elle comme line eye titi nyame galesio for yo togo pas Christoa te poto 3 ke gede pas be me zanyade maklono be me kapi kakene cho me kaleke ne fucho do kyo to fode nu bada wo me Zaya maule yo, n'oublie pas pour la tuo, chochoke la tuo zaya me, eye agbe la trocho zaya me ji, le yesu pen commun, nouvelia, bebe amenu pepe yoyo, be miava, MAWU yike wanu kunu lakbo, eze bagba le Gbanto ake, pepe uenya, pepe ay vivi alekbegbe, benade miano klemla. Ebe mi va. Après toi, mi va zola. Ebe yado ya. Plolade, alon kono lade, amegade, chuplolade, fiade. Atema dange do be va. Bo matema abe yi. Yo me yadeke chobanam. Be do nya me yadeke asimesi yadeke mi ekpobe. Elle est fou. Ni ekpobe evia o me le suku demo. Eye jidudoa de gade dane nyibe ya pede nene MAWU nchita mi va ne mia al nyakpo obe jidudoa ma alo fia le yo abe fia je sinya ha anya nu metomele ya ga ha me la sinya matema do vu te dia ai fia gboro ai de jume gang gboro vo fia de fia oji fia yente dome do da gbo ebe
ye nya nu ike metomnele hallelujah ye nya wo nonome ye nyebe nenyebe monu kpokpo aswasiwa ajibe ya awedokui gakede yirange dom na ododo bede va ne ya onu nua de na va ne ya de o yele yombe va ne ya tukao da mega glona maunya glola bede to ne be saya mede me sogbe maunya glola me sogbe to ne mauma be me gbona gbo saya me ne wa yodom me gbona gbo saya me ne wa tukam ne ba hayam ne ma yodom nukunu mawuya doyo pe mawuya khokho pe mawuya nuka wo glona maunya glola be ne glona o eto nambe ma glona be fa de ava amen. The Lord is going to bless you. Apetola le yira oge. And let us reason Va ebe mi va nwenya mi va your sins. Don't say ebe mi va ne mi drop onu. done terrible things. I've done unprintable things. Ebe ma obe apetola be mi va ne mi akpo mi adomenya ogbo. Apeto adom be ma glo no se am ebe na never ya now vovo. Ebe mi va apetola be de ne mi ape nouveau bien heli ha la wa fu abesino ene eye ne wo bien be nyagaji ene ha la wa zu abe alefu ene piku ya shekelia piku ya sheke ebe ne mi enlon kedo tola menyebe apetola yo le siame be ya onu nua de na menyebe lelon bebe elelon menyebe lelon sayame eye adoto ya adoto ebe ekema mi adu anyigba pe enu nwie o mi adu anyigba la ti pe enu nwie o gbona be amen. In our enya limited ways, le mi amegbeto gbo mi khone sebe mi nya apisike anyigba pe keke me sedo oyo nyom na debe Hagai epiade le epire kale si Ishmael eye Haga nyonu ya plevia akogo ya ono ye yimi base si meke echiva vona ye chivodoa omega nya pi kwa kpochile anu eye ye nto ya kpe kakaka be echiade kento mega le gbe aji na madeke na nu ye via ala nu eye o tapi fafa eye MAWU yo Haga be Haga nu kale chode chi o eye edenya na MAWU kaka be ko MAWU be megavo kpora denku na kpo aha va yanto menya be na ne kala fi MAWU MAWU funku vine o kpo agbevudo de le tefema kochia eye wonu egbe MAWU pe dom nyo e la fi makoko magbono be de ejejia nanoli ikemi me kpona ya be nku me kpona negbe MAWU la funku no koe be ya mea MAWU la fenu la anyo domena ola ebe nenye be mi lon la menye video to la nya do anyigba la jipe nu nyio be to gbeda be ma to nu nyio la fu gbele pe ya mole Yesu pen come Matteo pagbale tawi de Kelia Matteo tawi de Kelia bekwe la vevo enyilia Yesu nto MAWU vila pe nu menya ya eva cho keke jifo ke famia gbo eye eya nu anyi kple MAWU cho keke mavo meke hallelujah ye fofua glonebe amegbeto ya ola nyigbajia ole dua ya ntola ma don do da ugbo eye Yesu va yo vala o me do jesito o me jesio eye esike nyakata mi nyanchinya Yesu va no chacham le gbedada po eye nkeke bla ne somo tekpo satana va tekpo eye bo tu satana ji saya mea ela cho jedudu ma cho dalo menao eye eyo do megedeo e haya megedeo ya megedeo po dede eye ame gedeo o kakpoto ame itogbo amedo megedeo troji me ha amado kakpoto liyo o ya o mekpo tona yoyo
ye Yesu pe yoyoma gale vanao tika o memari tika nele mesiame no ti papa gede o lu for me Mawu pe domenyo agede o jimele sayame eye nu yo kata ne gbona chambe to nya glomlo nya matem yo wa sayame na la swasio piklo vovo enyilia ebe mi va gbonye mi amesio kata la dagbadagbam eye agbale mi awumla Mawu me tiana memo la mesiame la ebe ne me ewe na ma awe na o hala ne me hwe o hana hwe ebe mi va gbonye mi amesio kata le dagbadagbam agbale mi awumla eye nyela mana gbojoe mi gbojoe la o gbojoe chaka yo kata le susume na wa ebe ya na gbojoe chaka yikele lamena ofifia Yesusu kata chaka menyale na wa apeto be wekpe vako eye manao nuka gbojoe ana gbojoe le sayame Korento to bagba le velia tamatin Korento to bagba le velia tatin pepe wiandre lia ebe si atae Yehowa bena mitogoda le wotome eye miade vovoda chowo kpo le nusia nume mi gade asi wo pe nusio ncho me kola o ne va gbo ne togo va gbo ne be togo e togo cho viviti o ba pe nono me togo cho nu von o me agbe bada nono me togo le gbe fu be hadodo mame togo le boko be hakle secte to be hadodo mame togo le tron subo la pe hadodo me ne ejibe ya va Yesu boa a togo le chaka me a togo le vunya ma o me na va gbo be mi togo da le odo me ebe mi ga kasi open nu makoma konti o eye ebe na ekema ma komi pepe wi enyilia ebe manye mia fofo manye fofo na mi la ebe manye fofo na mi nyanya be fofo li satana en fofo nye na nouveau lao la be ne egbenglo nouveau votre zou nous amayo katambo na nouveau quoi auto yenye satana amayo ne kpobo be nu wona agbenono fofofo egbenye nu vondi quoi amama satana to onye eta Yesu globe amama yo kata chona chochinya ano chochinya hem ano subo nya hem be yowelo Yesu kpo kaka gbona globe de mi amama yo gbona be yo nya Abraham pe jiji me viwa Yesu be Abraham la nya be nu wona me sokpakle to mi wele nu wo ma be Abraham ene o Abraham popodokui de Mawu gome eye ma gbona mesike be fio mienye mi ato yenye satana Mawu me do do da be na va bu mi be mi anye abosan be viore for Yesu ya va be ya tromi mi anye Mawu pe bi ebe manye fofo na mi eye mi awo ha mi anye vinye nu tuo ple vinye nyonu o gbona be amen apatola ho achonu vo okeo eye ma leye pe domo je daranyi da ne eboborokio chesidokio be Mawu me va Yesu etrosu de la nam agbema voma anyeto akpaton lia na Mawu nya akpaton lia nyakpo ti me totro nti kokwetoe ple toyoyo to ye pe amenu veve pe nyao me eye saya menye bena saya mea o ale etiado nto etiado ale pepe toyoyo ja be ti jaja
dede be tsi la dza kɔkɔ be tsi la dza ne tsia le dza le aƒewo mea aƒe yiwo katã le kpatokpa na mia etsia dzana ɖe afi ɖe kpekpe megbɔna be woe nyame baɖa enye keme wɔna gbe aɖeke ta etsi ma dza kɔ ɖe aƒewo me awo etsia dzana kɔna ɖe aƒe sia aƒe me le koa katã me miɔ ɖusi ŋkɔ megbe dome eye ekoa me katã etsia dzana ta Mawu ya eɖe fia be ye metsiana meme o ye be tsi dzadzadza dza kɔ ɖe ame sia ame dzi eye mele kpɔ be tsia le dza kɔ ɖe mia dzi mele kpɔ tsia le dza kɔ ɖe mia dzi dɔyɔyɔ be tsi ele dza le zaya me eye Mawu ma da ma ɖeke ŋutɔ dogo le me o aleke ne tsia gbe dza ko ƒona ame sia mea nenema o ya dza zaya me ma gblɔ be etsia la dza kɔ ɖe dzinye eye mi nye be le Salmo ƒe agbalẽ Salmo tabla atɔ̃ vɔ ɖeke Salmo tabla atɔ̃ vɔ ɖeke kpekpe 8 egblɔ na mi bena gbogbo wokɔ na me ƒe dzidzɔ ɖe menye egbea xɔ na me vana kpakple dzidzɔ nɔtsɔ nu vɔwo ke o wogba nu vɔ be kɔkutsu le kɔ na o eye wokaka nu vɔ be ekawo ɖa le ŋuti wa nu yiwo mate ma wɔ tsã oa Mawu ƒe ame nuveve vana me ƒe agbe me eye wotsɔna nu vɔwo ke na me ebe ɖe azɔa dede ƒe dzidzɔ ge ɖe me o eye dzi gblɔ bena eye nanyɔ wo lɔlɔ̃nuwɔwɔ ƒe gbɔgbɔ ɖe menye egbea aƒetɔ la ana wo tsɔtsɔke enyo eye go keme dzia ana wo vovo eye ana wo vovo kple enuka ablɔɖe kpekpe 8 be mafia wo mɔwo dzidalawo ta enana dzidzɔ nɔna meme dzidzɔ nɔna me ƒe dzima le gbegbe dzidzɔ anɔ dzime no ale gbegbe bena miakpla ame yiwo katã nɔna nu vɔ wɔm tsã la ayi zi ɖeka be enya nu dzɔ ɖe dzinyea ha woɖe fɔbubuawo dzolo eye fɔbubu ɖe kpekpe yi ke le dzime na ma woɖe dzo eya wɔnɛ be nate ma kakanya na amewo katã eye ɖeɖe yi ke Kristo na wɔa na me kpakple ame kɔtsiawo xã ebe ne nuvɔwɔlawo natrɔ ava gbɔwò woatrɔ be nuvɔwɔlawo natrɔ woƒe agbea natrɔ woƒe agbenɔnɔa natrɔ kekeke eye woakɔ kekeke anɔ ploploploploplo tɔtrɔ ya agbe be tɔtrɔ ya ye Mawu dza wɔ le mía me tsa eye nate ma ke nu agblɔ be tsã menɔ vivitsi me azɔ me va kekelia me tsã menɔ eve gogloa me fifi azɔ me va vovo kpɔkpɔ me eye zaya mea vovoe le suasi o le Yesu ƒe ŋkɔ me Salmo ƒe agbalẽ alafa ɖeka kple ame etɔ̃ kpekpe gbãtɔ Salmo alafa ɖeka kple ame etɔ̃lia kpekpe gbãtɔ ebena ebe nu sia nu si ke le menye ne kafu eƒe ŋkɔ kɔkɔe la ɖe ekpɔ be nu yiwo katã le menyea nu katã nu yiwo katã le menye la nye gbɔgbɔ mate ma kpɔe o ɖe Mawu ye kana si miaƒe luʋɔ ŋuti miaƒe luʋɔ hã mate ma kpɔe o ɖe loko Mawu ya kana si miaƒe luʋɔwoe nenema ke ƒuwo hã ekpekpɔa mekpɔ ƒuwo kpɔ wɔ le lãme na o tsaƒetsaƒewo le lãme na o ta Mawu kpe kana si nu yiwo katã le mía me kpakple lãmekawo katã Mawu la kasi wo ŋuti eɖanye eto nu yiwo katã le lãme na woa Mawu la yɔ dɔ mi zaya le Yesu ƒe ŋkɔ me eye tsakatsaka kple tsaƒetsaƒe be dɔléle yiwo katã le lãme na woa aƒetɔ la aɖe wo tsakatsaka mɔ katã adzo eye nu yiwo katã nana be nɔ veve mɔ katã sema zaya mea aƒetɔ ana be dɔyɔyɔ age ɖe me o míaxɔ yeƒe asi kaka ebe ne eva me nenema la akpɔ bena nu sia nu si ke le menye la ne kafu be ŋkɔ kɔkɔe la eye dzi kpekpe velia ebe makafu Yehowa nye maŋlɔ eƒe nu siwo katã wowɔ nam be gbeɖegbeɖe o ekpe nu nyuiawo ya sɔgbɔ zaya me
ya yira o ya sɔgbɔ zã ya me pepe tɔlia ebe tso awu vodadawo katã keawo akewo la nuvɔwo katã akeawo eye wo da agbe le wo dɔlélewo katã nu gblɔna be amen. Edzinye le gbɔwò ɖa elabe dɔyɔyɔ ele sɔ asi o ene miedo gbe ɖa eye mietsɔ dɔléle woaƒe nya ɖo ŋkume ne Mawua o ne megblɔ be ɖe Mawu fia ɖeke kple keme ele vea mea ne megayɔ dɔ abe ŋkɔ hã oa aƒetɔ la ana be dɔyɔ be tsi ma atsaƒo zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me kpekpe nelia ebena eye xɔa wo agbe le yɔdo si me egbe aɖewo le gbegblẽ si me lo haleluya agaɖo me wa ɖe ewɔ nane eye le afi ɖe lo asi ave be ɖe afi bobo amewo la be teke ame ya ŋutsu ya nyɔnu ya awɔ nu baɖabaɖa ɖeke eye edzo si hã la mi le dzi la ne mieke ɖe ŋuti koa eke etɔ kpa vɔ ne va Yesu gbɔ zã me womagate ma wu o agbewoa akpɔtɔ atsi anyi na o ebena eyae tso ame nu veve kple nublanuikpɔkpɔ ɖɔ nana o kpekpe amatɔlia ebena eyae tso anu nyuiwo ɖia ƒo na wo le wo amegã le wo agbeme kekewo katã me aƒetɔ la esɔgbe zã me aɖo atsɔ nu yiwo dzim ne le ana o ebe ale be ɖe negaɖoa ɖekakpui me abe ale si hɔn do ali fu ene hallelujah egɔme nye be nu nyui aɖe le mɔ dzi gbɔna na o aɖɔli fu nɔ zã ya me Luka ƒe agbalẽ tame adrelia Luka ƒe agbalẽ tame adre kpekpe la vevɔ ɖekelia le teƒe ma Biblia gblɔ bena le gaƒoƒo ma tututu dzia gblɔ be gaƒoƒo ya dzi tututu le gaƒoƒo ma tututu dzi la eda gbe le dɔléla geɖewo kple fukpela kpakple ame siwo me aƒetɔ la ɖe enɔna game dzi la elabe dɔyɔyɔ fisiafi woli la dɔyɔyɔ le alɔme nɛ enya ele kɔ abe dɔkita ne enya be amewo le lé edɔ ɖewo yiwo nye adɔmesasra atiketsidɔ ta epaki ebe atikewo ɖe alɔ dzi ne gbe va abe mi manɔ abe ya kple keme mate o la Yesu ya nu sia nu ne gbe tsɔ dɔ ava koa atike ali na o ana o haleluya wo ya gbe sɔ dɔ ava ko edɔ ma atike le atikeawo le akpete me ne vovovovo ne gbe tsɔ dɔ ava koa ana o mebe la nam mebe anam atsɔ tsɔtsɔke nam anam atsɔ katutu nam atsɔ dɔyɔyɔ nam esɔgbe azɔ eya ta ebe le gaƒoƒo ma tututu dzi la edagbe le dɔléla geɖewo nu kple fukpelawo kpakple ame siwo me gbɔgbɔ vɔwo le la nu eye woʋu ŋku na ŋkuagbatɔ geɖewo egbea gaƒoƒo ŋusẽ ma pepepepea yena be ŋkuagbatɔ geɖewo ƒe ŋkuwo ʋu amen. Le vɔvɔvelia eye dzi gblɔ bena eya ta eɖo nu na ame dɔdɔawo be mixe yi na gblɔ nu si miekpɔ kple nu si ke miese la fia Yohanes bena ŋkuagbatɔwo le nu kpɔm haleluya nukunu aɖe le tsɔtsɔ ke akpɔ zã ya me ne mekpɔe ma ya ƒe me elabena ame yawo wokpɔe yiwo ya ƒe me yiwo va ɖi ɖe asia ebe mikpɔe azɔ mikpɔe alo wokpɔe le kpikple vɔ ɖekelia me nyatɔ mikpɔe alo yebe mi miave gblɔe mi na gblɔe na Yohanes bena gblɔe na xɔlɔwo ƒometɔwo aƒelikawo be ɖe ŋkuagbatɔ le nu kpɔm tekunɔwo le azɔli zɔm anyidzelawo ŋuti le kɔkɔm tekunɔwo le nu sem eye kukuawo le tsitre tsim eye wole nyanyui la gblɔm na ame dahewo ele nane xɔ ge zã ya me enu si ke na xɔ zã ya
na yaƒe me zã ya me agblẽ afia amewo. Hallelujah. Ma xɔ nane ave gblẽ na amewo. Ne xɔe kɔ ave gblẽ. Wɔme ma ɖe na xɔ ɖeɖe zã ya me ave gblẽ na amewo. Axɔ dɔyɔyɔ ave gblẽ na amewo. Axɔ katutu zã ya agblẽ na amewo. Eye axɔ nukunu yiwo nu xexlẽme mele oa. Gblẽ mele nukunu siwo mate ma xlẽ o la xɔm. Ave gblẽ na amewo esɔgbe ya. Dziƒo ya sɔgbe na o. Mawu asɔgbe ɖe ŋuti o. Vɔ nya nu ke wogblɔa. Ebe va. Ede ave gbɔa. Bɔbɔta. Mia amianku. Bɔbɔta. Na mianku. Aƒetɔ la. Edzi be yatsɔ wo nu vɔ katã yiwo ne wɔ gbɔ la. Ake o. Yana wo nɔnɔme yeye, dzɔdzɔme yeye. Atsɔ Kristo ƒe agbe atsɔ deme o. Ale bena agbo maganye agbe tsakatsaka azɔ o. Ele dzi be Mawu eke se Mawu nya ya vɔ megbea ne tsɔe ƒe nu vɔ ke ya ne trɔ wo de kple agbenɔnɔa fisia fi ke ne le hadzia gbɔ ɖa na kɔ asi dzi eye asi me ke ne kɔ yi ale de fia Yesu bena ele lɔ̃ be yava gbɔ asia ne nɔ dzi nenema pɛpɛpɛ ne mia ato gbe ɖa. Gaƒoƒoe nye ya be Yesu aɖe o eye esi wole yɔwoa ne etɔ na eƒe yɔyɔa dzesi ke na woaɖe fia nye be natso eye nakɔ asi dzi le hadzia gbɔ ne miato gbe ɖa kpakple o. Tso le hadzia gbɔ togbɔ be mate ma azɔ afi ko hã ete tso ko nakɔ alɔ dzi elabe zã ya Yesu sɔgbe be yana navo. Yana navo ma to gbe ɖa ɖe ta o eye wɔ ɖeka kpakplem wɔ ɖeka kpakplem wɔ ɖeka kple le gbedodo ɖe ame. Mawu atsɔ nu vɔ ake o atrɔ o donkui be nu si ke afi nava ebe mi le tsi mi de nyaƒe nu baɖabaɖawo wɔwɔ ɖa na trɔ tso nu yawo wɔwɔ katã me. Aƒetɔ ana naƒo ana ame nu veve azɔ be nanu agbe yeye. Mawu ne yra mi miato gbe ɖa be fofo le Yesu ƒe ŋkɔ sese ma dzia mieda kpe na wo ɖe wo lɔlɔ. Mi da kpe ɖe kpekpe ne tsɔ le kpe mia eye aƒetɔ metsia na meme o. Menya maɖo ko ne yɔ be amaɖo megava o. Ale yɔ ame sia ame ye meto gbe ɖa zã ya be tsɔtsɔ ke o ne yina ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me. Meto gbe ɖa be fɔbubuwo eyiwo katã le dzidzi na wo. Aƒetɔ le yiwo gbɔdzɔ nu vɔ na be wo gbɔdzɔ da ɖea ɖe fɔbubuwo katã ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Na woavo nu vɔ be kɔkutsiwo katã le kɔ na wo. Na be nu vɔ be ka yiwo bla wa ne so le wo ŋuti eye nu sia nu ke nya bonsam tɔ le woƒe agbe me lo vɔ me gbɔgbɔ me la gbɛ dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Papa do kpe dzi do kpe ɖeɖekpɔkpɔ tsitsɔ si ke woxɔna to ɖeɖekpɔkpɔ mea do kpe dzi le woƒe agbe me. Aƒetɔ akpe na wo be ewɔe nam vɔ le Yesu ƒe ŋkɔa dzi mi do gbe ɖa le gbɔna be amen. Mawu ne yra mi. Mawu ne yra mi to dzi nɔlɔ katã. Mawu ne yra nyame yiwo katã ɖo to mi zã ya me le radio de l'évangile, la fréquence de l'espérance. Mɔkpɔkpɔ ƒe yava la yawo dzi mi ɖo to mi le zã ya me mekpɔ vɔ ŋutɔ kura o. Gɔmedzedzea koe ya gɔmedzedzea koe vivi alea kpɔtɔnɔ toa dzi zã ɖe ya tsidzadza yi ke nye yayra be tsidzadza dzadza kɔ ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe dzi le aƒewo katã me le kɔwo katã me le afi sia afi nɔmɔ kpɔm ma dzidzime la míagatrɔ ava le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. The address, look at the phone numbers, 11 digits. Please, let's be fast. To my left, the far back, to my right,
Then go to the pavilion. Eye kemi kotono e kamea. Praise the Lord. As we are doing that, this is just the one. Ela jina mi be number yomi jana ya mi awon By the chido. grace of God, Achom ya pe nko ple nya pa adresu chododa. Novi veve yo akomi le kagodo. in the evening. Please, as you go home, for what you will see tonight, Oh, Whatever challenge you have, nu here kakenye is your time. haha o Same hour. tolele o. The Lord walked the Biblia na way minya be with us. kapupuma Right now, tu the tu tu power tu of God dia. will come upon you. Ma openu se Blind eyes akede will wa open. gbeme. Nku gbana wa The ela fu. lame will lose the weakness Bafao in la their cho joints to asansan li. rise up and walk. Deafness will vanish away. Tokuno o la Any senu. other problem, your Kaka tummy, yo kata le nyabe your foto bone, me. anywhere, Nyabe fu me. when you hear the mention of the Ne name be of se Jesus, Yesu that penko le thing will saya me vanish a. away. Tolele mala All of fota us gbalajo. here at the Mi Alpha ado me to le location, siade. all the people online, wherever Ple you nyame are, yo kata le do tom. you identify the Le problem, radio oji and then tele when the oji final kapopo ya me a. amen comes on, We anote po amen you are kotia. healed, Mau ana na poto yo yo. set free. Apo. Identify the problem, lay one hand E there, fi and kenye raise up kakana the other wa. hand. Tasi de With karafima. great expectation, Eye na knowing ko asi de kareji. that the name of Jesus E na cannot fail. pomo. He's done it with for others. Heli. Your own now. Be le Yesu pen ko manane ya jole pa gbeme. Kwasi mari jimi ato gbeda fofo. In the mighty name of Le Jesus, Yesu pen ko sese we maji. pray, Lord, you Mele to demonstrate, gbeda le bia. manifest your power TENU se right ofia. now. Fifi In la. Jesus' name. Le Yesu pen ko me. Pray, Lord, whatever the Apato me problem to gbeda be is, kaka de internal, pepe. external, Ike me in the to ma bone, me in ole. the joint, Le in foto the me. tummy, Le in the le lungs, chape anywhere. la Touch clown me. them Oba yi miraculously ku me. now. Me Heal to gbeda be na them in kasi onu Jesus' kunu name. to e. Fifi la ile Yesu Pray, pen ko me. Lord, that every Mele pain to gbeda be na. will vanish away. Pepe sese de pepe ne Infirmity buda lo pe la me. vanish away. The Gboto weakness gbojo ne of the buda le la me body na o. vanish away. La me gboto I pray gbojo ne whatever cho. is the name Nu of the kakenye. problem, of the Kakama sickness, of the tolele ma disease, nkoko Lord, yo na ne o. demonstrate Me your biaba wonders nu se o. upon them now. Ne Heal didi. them, Eye na deliver yodo. them in Jesus' Ameya o name. kata yo le do to le Yesu pen ko me. Evil power of Gbogbo demons, fo. of evil spirit, Gbogbo mentioning mako life, le do I funya command funya that ma de evil me spirit tese and na that gbogbo demon ma o. come out in Jesus' Futa gbanya name. togo le Yesu pen ko me. And all those so-called To gbeda be incurable diseases to they mata take mata. here and there, Yo yo and ya. they have not been healed, Ye manifest wawo the ya power, o heal trina them toa. now in Mawu ye Jesus' name. TENU se ofia. Na yodo novi ya o le Yesu pen ko me. Nkwe gbana wa yodo o. Haya o. To be ka haya. Apato o mete fuampo nyire we a. Yodo haya o. Cancer de pepe. Me to gbeda be yodo o. Le Yesu pen ko me. Me to gbeda be ulcer. Abi le photo mo katane buda le nyapa la o me. Boki tole lo katane vonami. Le Yesu pen ko me. Sida pe tole le ne vona wa me ma le Yesu pen ko me. Apeto kakande pepe ike vana jona. Maune kasimi. Eye mi ahodo yo le zame le Yesu pen ko me. Apeto me to gbeda be. Be gbogbo fon alo gbe sato ame. Be tole lo katane buda le nyapa la me. Khokatoto. Khogadede. Apeto to gbeji lo pa gbe me le Yesu pen ko me. Apeto me to gbeda. Be adabato. Mon kata apeto kasia mo be susu o. No pe susu me ne fa. No ahodo yo le Yesu pen ko me. Be to gbeda. Be amema ike dibe ya be do kavela kwa. Esaya me de chaka mala mapa gbe me. Ma gabe do kavela kwa. Pour me la tijone tro gede me le Yesu pen ko me. To gbeda be amene o chochiri ne. Alo enu adi wa me de a. Me to gbeda be na adi ma be do na ne sole pa gbe me.
to gbeda be kaka de pepe emmemeto like la mea godo agbe godo ne to gbeda be fi kaka o le o me gbe do men ko mi odu si radio ji tele oji fi kaka nu kunu ne cho nu kunu ne cho doyo yo ne va me katutu ne va me apeto to li kora me sia me ji me to gbeda be na to pe le kepe nu kunu o ji la me sia ba gbe me le Yesu pen ko ji mi to gbeda le amen amen eva me lo eva me me haya blombe me haya o tukam todo ki opo no kunwa ma o chena over hallelujah ine khonu kunwa de sanya me a ye le pomo na yomi le ayo le kagodo le 93 04 38 38 allo 92 32 00 06 et nous kunwa la cho et nous kunwa ha chovo nous kunwa chovo wo yirao la besaya ma kasio et dasedi oa et tu le do d'avant le Jésus Christ pen comme bonambe amen. Look at it. Let me tell you the result. That thing is not there again. The Lord has taken it away. Please check. Immediately you see that God have done it. Come to my left hand side here, quickly. From the far end over there, check up, and then you come to my left hand side. They're there to interview you quickly. Check up, and once you see it as happen, say, praise the Lord, we'll rejoice with you. We want to hear the shout of joy and praise all over the cenotaph, all over the field here. Just check up. Once you sit down, just come out by my left hand side, extreme. This stage here. Just come out. Yes. Just come out. God bless you. Quickly, check up. The miracle is there. I said the miracle is there. All right, it has happened. Is that the much you can clap? Listen the way you are clapping for Jesus. That's great. Bring the person out. Please check up is there. More clapping. Yes, look at it and come out. To my left hand side, all over the ground, the Lord is working wonders. A louder amen. Mi po asikpe na MAWU le nkunu do wo le tepe sia tepe. Testimony we want to listen to what God have done for us. You can sit down, please. Have your seat, but keep on checking up and start coming out right here. If God has saved you, that's one of the greatest testimony. Come out by my left hand side.